ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ubas niya bahalang dhar ubalong uway ni kinongilam hapo ka Sengsan Perthai Nationalist People's Party baragajo ko por ko menteri ke sarkar ulakam baki don ko masangut AA ki MLA jong ka Seng Congress ki balapan pau ya kijing terang ban penyesno yala di bad ka NPP ka babat ya ulakam sinsyar hapo kini ke jilla Meghalaya. Kini ke jingkam jong ubas niya bahalang dhar ka long hadin ba Presiden jong ka Seng Congress uba Vincent H. Pala Dangshan ulaong bakathong kabahakmat jong ka Seng Congress yamentahi kalong bantan biang yakin nongelam barim ki balami no na ka party ban penklan biang sasisen pat ya ka party na ka benta ban penkre ya ka election sya ka yeng dor bar thawan jong ka jilla ka ban salong ha usnem arhajar arpulai. Hakajingya keren bat ka Batisi TV ubasnya bahalang ulaong ru badalay ru unom laj pasyu sya ka Seng Congress hanray ka thong jong u kalong bantan kala yaki MLA jong ka Seng Congress ban penyesno sya ka party NPP. NPP di kan ka bor aja pulai. Itu sudah yakin. Kongres benar ka jong polisi, NPP benar ka polisi, jadi pilih polisi bilang tu ka parti ke dalam ka jong ka mission kan. Lepas ngomong no, lepas job baik majority, kongres orang job majority, jadi pilih ka jong, PDF ka jong. Emang khot penban mengai kongres keluar NPP. Lu betul. Presiden dan hoki mandit kandidat. Tinggi di parti dan hoki kandidat. No hamandat. Ada yang lain coach yang menikah kasih baju ini coach ini. Anak khot le mangai ki bagaimana sana. Dan sausangu. Yang mentah yang dapat keman lu nanti show dan dibalaya selok ini tu kapok nasib sudah. Ya utamlah ada presiden tu. Udah nokot ngaruh nokot teh, unkot parti lajong, unkot parti lajong Ketang patna penong yota, kino kibal kami benda dia usah